Humanitarna organizacija Sabor krajiških Srba iz Čikaga je krajem meseca maja, tačnije 27. maja, održala 12. po redu skupštinu. Tom prilikom obeležena je slava udruženja Prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u sali hrama Svetog Stevana Dečinskog u Čikagu. Sečenje slavskog kolača i molitvu predvodio je protonamestnik dr. Branislav Končarević, počasni predsjednik Sabora. Prisutnima su se sem doktora Končarevića obratili vicekonzul Republike Srbije u Čikagu Aleksandar Đorđević i aktuelni predsjednik Tomo Karan. Kratku informaciju o radu organizacije u proteklih godinu dana prisutnima je izneo sekretar ove organizacije Stevan Dokić. Od dana osnivanja u mesecu julu 2011. godine u gradu Milvokiju, gdje je bila osnivačka skupština, mi smo tada već zacrtali koji su naši ciljevi i planovi. Po mojem viđenju i po tim, da kažem, do sad realizovanim ciljevima, smatram da je jedan od osnovnih ciljeva okupljanje naših ljudi, okupljanje Srba krajišnika koji su raseljeni po celom svetu. Ovako simbolički rečeno od San Diego u Americi pa do Perta u Australiji. Naš cilj je bio da na neki način povežemo te raseljene ljude, porodice, prijatelje, kumove i na neki način mi smo i uspeli. Uspeli smo u tome i ljudi nam se javljaju se iz svih delova sveta. Iako, kažem, evo, mi smo jedna od najmlađih organizacija ovdje u Čikaškom bazenu, gotovo 12 godina, danas je 12. skupština i 12 godina delujemo. Ali ćemo mi usmeriti naše planove i ciljeve, osim humanitarnog delovanja, znači i oživljavanje ove naše srpske zajednice u Čikagu i okolini, dovođenje mlađih ljudi. Godine brzo prolaze, ljudi koji vode ove organizacije već su stariji i bez mlađih snaga bit će vrlo teško da opstanu. Mi ćemo pokušati, a već sada pokušavamo da dovodimo mlade ljude, počevši od deca iz osnovne škole i da ih već sada učimo i da im pričamo ko su krajišnici, odakle su, kako su došli ovde i gde su njihove kuće i domove bili. I da ih vraćamo na te kuće i na te domove preko letnjih fera, raspusta, da ih vodimo u te naše napuštene kuće, ali ima nade i uvijek treba da se nadamo da ćemo te kuće obnoviti. Oni koji ne budu mogli sada, moći će kad dođe bolje vreme, možda će to učiniti upravo njihova deca i njihovi unuci. U tome je cela poenta i cilj našeg bitisanja. Nama čini zadovoljstvo kada pomognemo neku razrušenu školu u Dalmaciji ili u bilo kojem delu krajine, ili u bilo kojem delu Srbije gdje ljudi žive u neimaštini, zahvaljujući njihovim nesrećama, bolesti, tragedijama raznim, uskačemo, znači, tamo gdje god je našem narodu potrebno. Ne samo u Matice, ne samo u krajini, nego širom sveta. Imajte u vidu to da ima naših ljudi koji se baš nisu svi snašli najbolje u dijaspori. Došli su kao izbeglice bez igde ičega. Neko je našao dobru kompaniju, prihvatio ga je dobro njihov gazda, dobro se uklopici, a ima i oni koji se nisu snašli. Zahvaljujući nekim raznim okolnostima. Možda svi nisu baš snalažljivi. Tako da nam se ljudi javljaju, verovali ili ne, iz Australije, iz Kanade. Pišu nam pisma da im pomognemo. A mi nemamo tako velika sredstva da bi im pomogli. Ali mnogo bi im značilo i 2000 i 5000, zato što nam mnogi pišu i žale se da su se uželili svoga kraja, ali nemaju novca za kartu. Sakupit ćemo i poslaćemo, verovali ili ne, i naći ćemo i takve primjere i pokušat ćemo da pokažemo humanost. To je ovako nešto najelementarnije što mora postojati u ovoj našoj organizaciji. To je duh, da se ljudi poštuju, cene
i da se voli svoj narod i svoja zemlja. Humanitarna organizacija Sabor krajiških Srba pretenduje da bude krovna organizacija. Duhovni deo i neodvojivo telo unutar Sabora je kulturna institucija Krajiška akademija nauka i umetnosti, čiji su prioriteti istorija, kultura i kulturno nasleđe Srba. Sad kad govorimo o akademiji, Krajiškoj akademiji nauka i umjetnosti, ona je osnovana pre 1,5 godinu dana. Prvi predsjednik je bio profesor Mikavica, profesor istorije na Univerzitetu u Novom Sadu. Međutim, nažalost, on se upokojio pre 2 do 3 mjeseca i sad očekujemo da bude novi izbor za tu Krajišku akademiju. Šta nam je cilj? Pa cilj nam je da prezentujemo i da pokažemo javnosti stvarna dokumenta, ne dokumenta koja se tumače, nego da pokažemo stvarna dokumenta, jer to od nas zahtjeva i vrijeme, to od nas zahtjeva i naš narod, naša nacija, da tako kažemo, jer imamo primjera kao šta je, uzmite samo Miroslavo Jevanđelje, koje su neki htjeli da prisvoje, a ima jako mnogo dokumenta koji su već neki prisvojili, a to je u stvari jedan od najstarijih, najoriginalnijih, da ne kažem i najljepših, najpotvrdnijih srpskih dokumenata. I zamalo da taj dokument nije bio zaveden u UNESCO kao neki tuđi, ne naš srpski, nego neki ko zna kojih nekih drugih naroda. Radi toga, ne samo radi toga, nego radi takvih slučajeva, a i potrebe, istorijske potrebe i potrebe vremena, nastala je akademija, Krajiška akademija. Sjedište je trenutno u Beogradu, ali očekujemo, jer nešto konkretnije radimo, da bude negdje na prostorima tim zapadnim, krajiškim, kako ih mi zovemo. U recitalu zvaničnog dela programa nastupili su glumci Milenko Šišarica i Igor Obradović. Publici su se debitanski po prvi put samostalno predstavili mladi talentovani glumac novooformljenog Srpskog dramskog pozorišta Mihajlo Stamenković i svojom pesmom brat i sestra Aleksandar i Anđelija James i njihov rođak Danilo Dokić. Novinar Svetozar Dančo predstavio je deo ozbiljnog projekta izložbe Znameniti Srbi. Ideja o znamenitim Srbima iz Republike Srpske krajine u stvari nije čisto moje. Znači, to je krenulo od Milorada Korajice, koji je napravio prvu izložbu Znameniti Srbi Dalmacije i meni je predložio da ja uradim izložbu o znamenitim Srbima Korduna i ovdje imamo deo izložbe koja će biti u punom sastavu ličnosti i znamenitih Srba prikazana u Beogradu na leto. Znači, još uvijek dopunjujem listu znamenitih Srba Korduna koji su bili značajni ne samo za našu nacionalnu istoriju, našu nacionalnu nauku, nego koji su prešli te granice. Recimo, mi stariji smo sigurno kao novinari na svom stolu pre Google-a imali rečnik stranih reči i izraza od Milana Vujaklije. Milan Vujaklija je rođen na Kordunu, otac mu je bio sveštenik i preselio se u Beograd i tamo je počeo da radi na leksikonu koji je do sada, ja mislim, jedno 20 izdanja doživeo. Sa Korduna je i reformator srpske ćirilice. Malo ljudi zna da mi danas pišemo sa ćirilicom koju je reformisao Sava Mrkalj i u toj ćirilici su 24 slova iz te Mrkaljove reforme. Mrkaljovu reformu je nastavio Vuk Karadžić, on su bili savremenici. Zajednički su došli još do rješenja 2 slova, to su Lj i Nj. I ostala 4 slova je doradio Vuk. Nažalost, nijedan nisu doživjeli da se ta ćirilica počne primjenjivati. Primjena reformisanja Vukove i Savine ćirilice je počela posle njihove smrti. Pa ja sam nastojao da pokrijemo znamenitim ličnostima iz svih polja delatnosti, znači od nauke do sporta i svih epoha, ono što nam je dostupno. Znači, mi dolazimo do ličnosti unazad 3 veka. Znači,
Obuhvatit ćemo ličnosti u 3 veka za koje imamo pisane tragove. Kad završimo sa izvornim o znamenitim ličnostima Korduna, znači mi ih predstavljamo kroz kraću biografiju i kroz njihov rad, dajući ljudima motivaciju da se malo više njima posvete, da malo više o njima čitaju, da nabave knjige o njima, da čitaju na internetu ono što je dostupno. Znači, hoćemo da animiramo ljude samo sa ovim kraćim biografijama da se posvete nekome koji im je interesantan. Nastavit ćemo sličnim izložbama sa znamenitim ličnostima sa Banije, to je plan za sledeću godinu, i Slavonije, Like, i onda bismo objedinili. Domaćin slave ove godine bio je Branislav Obrenović sa svojom porodicom, a goste na zabavi koje je usledilo uveseljavao je Saša Kušević.